ایرو همه چیروک اگه جدا بخوینن لوره اف چیروک به قلم من هاتیه ترجمه کرن من جه فارسی جبو کرمانجی ورگراند وک شیخ احمد خانی دبی نه جبو صاحب رواجان بلکی جبو بچوک کرمانجان ایجار وشانخانی هیفداجی ویا ورگرا چاپ کر بسایوان خودجوان راضی به اف کتاب جه چیروکن سمد بهرنگی پیکتن اورجینالا وان چیروکان اوی کتاب نویساندیه قصه های بهرنگ یعنی چیروک بهرنگ ناوی گندهویه مجی ورگراندیه چیروکن سمد بهرنگی دورده چند چیروکی ویانه دو جلده ده موان چاپ کر سمد بهرنگی یک سمد بهرنگی دو دویده چند چیروک هنن یک جوان ماسیرش بچوک ایدنه سربوریا کلیه که برفه ایسسیا خوخک و هزار خوخ ایدنه دو پسیکن لسر دیواری ایدنه 24 ساعتین روژه ایدنه چیروکا هسکرنه امیج ایروی بخوینن ده بدنه جدویده هنه کروک پنجار فروش و تلخون سمد بهرنگی ماموسته و نویسکار بود 28 سالی خود داوه ده دخنه قدمره احتمال های که حاطبه کشتون جی جبر که او هنگ نویساند که لحسابا شاه و زمان نداد اینجا چیروکه که گلک خوش و فانتاستیک نویساندیه از جبو بچوک کرمانجان بخوینم آفرین اورجینالا وی کتاب دینم و داره خود جه رازی به سمد بهرنگی و البته جمعه چیروکا هسکرنه هبو تنبو پادشاهک هبو و کچکک ویا 6-7 سالی گلک خلام و آلیکارین وی کچکی هبون به ناو قوچ علی خدمتکاره کی پچک جه مزنتر جی هبو کچک دما کو خوارم بخورا و دستمالا و بکتا عردی قوچ علی راد کرو ددا و دما کو به توپه بلیستا و توپ بچیه جیه کی دور قوچ علی دچو توپه دانی جار ناجی جمیلیونان لیستیکن خواه عاجز دبو و بدارقید که دلیست دارقید که کچا پادشاه جزیر و زیوان بو دار او پرچه دریج قید جی او پرچه بچوک دار جزیره قید جی جزیوه هات بو چکرین او ساله دا و قیته دفراند قوچ علی جی دچوی قیته دانی دست پیکک بوسایه پادشاه که کچکک اوی 6-7 سالی او قوچ علی ناوی قوچ علیه خدمتکار و آلیکار وانه دما جارا پیشین کو کچکی خواست بدارقید که بلیزه پادشاه امر و فرمان کربو کو زیرن باجر کوم بکن دا کو حتی ساعته کی دارقید که جزیر و زیوان وره چکرن جسد هزاری بیتر پره جبو وی دارقید که هاتبو خرش کرن زیرینگرک یعنی زیرینگرک جی سدما وی دارقید که هاتبو کشتن چرا؟ امی بنرن جبر کو گوتبو کاره کی وی گرینگ هیا او نکاره وره کاره کی وی مهم زیرینگری جبو کچکا خویا کو خوده و نو دابو جوتا گوهر چه دکر کاره وی او بو سدما کچکا خویا کو نو چه بو دگو از نکارم برم به امرو فرمان پادشاه باوی چقاس کچکا پادشاه به دارقید که بله ایستا قوچ علی جی پچک لدور دسکنی کچکا پادشاهی قیتا خویا جزیوه داتانی اردی و بدارا زیر لی دخستو دفراند هوایه قوچ علی باز ددا و قیته دگرد و دعاویت آلیه کچکا پادشاه
Dema ku keçik bû westiya Qoç Elî diçû gazî xulam û alîkaran dikir, ew jî dihatin wan keçik datanîn ser text û dibirin qesra padîşahî. Qoç Elî jî diçû gazî serokê gewherên lêstikên keçika padîşah dikir, demekî ji bo lêstikên wî jî berpirsyarek heye, sorumliyek heye. Ji bo ku were daqîtka keçikê bibe nava milyonan lêstikê dinê. Qoç Elî pişt re diçû ba serokê cil û bergên keçika padîşahî ji bo ku cilên xwarinê ji keçikê re bîne û cil û bergên daqîtkê bibe deyne ciyê wê. Keçika padîşahî ez ê anka wî bêjim. Keçika padîşahî piştî her lêstikekî xwarineka taybet dixwar. Binê re li virê di vî çîrokê de em vî fehm dikin. Keçika padîşah hewqas bi naz mezin dibe ku ji bo her lîstikekî xwarineka wî heye. O ji bo o cilekî wî heye. Yani ev ya demekî di rewşeka pir dewlemend de mezin dibe. û ev keçik çend sal ye? 6-7 sal ye. Yani bir çîrokê nikare bigrin çünkü kralekî nikare qisa zengin be. Hinek kral yani kral çawa zengîn bûne zanî? Ji pişta însanê dinê bûne zengîn. Yani çünkü ew dişoxulin ew jî dixwin, ew dişoxulin ew jî dixwin. Di vî zamanê de jî hinek hene wîsanin. Mesela hinkî ku ji lêstikê wan hene diçin demançeya distêlin, diçin erebên pir giran distêlin û henekê dinê jî ji birçîna dimirin an bi nîvbirçî radizên. Hin tu rast dibêjî nayê berêşê meriv ku însanek hewqa zengîn be, hele ku kral be jî, lê rastiyekî vî tiştê jî heye di vî zamanê de îro îro meha Gulanê de ne em roja cejna Qurbanê ye. Roja cejna Qurbanê mane ew e ku meriv hinek fedakariya bike. Meriv heywanek jê dike qurban dike, meriv goya xwe paqij dike. Bi vî münasebetê me behsa cejna Qurbanê jî kir. Me gotî lêstikeke xwarineka taybet dixwar. Qoç Elî her dem li pey karên wisa bû. Dema keçik radiket, Qoç Elî jî li pişt paceyê radiket. Karê wî ev bû ku li pişt paceyê rakeve, da ku xulam û xizmetkar wî wisa bibînin û zanibin ku xanima biçûk raketiye û tiştekî nepirsin û nebêjin. Ji bo ku xanim efendî aciz nebe. Lê hêja jî me hîn nekiriye navê keçika padîşah çi ye? Gade hêşî de be navê keçika padîşah çi ye? Keçika padîşahî çi emr û ferman bikire Qoç Elî bi şeklekî lez û bez de anî cî. Hingî ku Qoç Elî karê xwe baş dikir û keçikê Em seknîne. hewqas Em seknîne. tamam biseknîne ama dûr de bisekne. Hingî ku Qoç Elî karê xwe baş dikir, keçikê tu kêmasiyên wî nikaribû bidîta. Qoç Elî dilketiyê keçika padîşahî bû. Bi dilekî pak jê hez dikir. Bi dilpakî jê hez dikir. Li gorî wî tu şerm û kêmasiya karê wî tune bû. Ji ber vê sedemê rojekî tiştê dilê xwe ji keçika padîşahî re got. Vê rojê ka çawa jê re dibêje. Vê rojê keçikê di nava baxî de perperokan digirt. Qoç Elî jî li ber darekî rûniştibû û keçikê temaşe dikir. Carna jî ku perperok biçûna ser daran, karê wî ew bû ku here perperokan bifrîne. Carekî keçika padîşah perperokeke mezin dît û ji Qoç Elî re wisa got: Qoç Elî, were viya tu bigire, ez jê ditirsim. Qoç Elî bi lez û bez çû perperokê girt
او آویت ناوا زنبیلا جتوله. دما کو سر خو بلند کر دید کو کچک لبر سر وی سکنیه به دلپاکی گوت شهزاده خانم از دلگرتی تمه از جتره تکا دکم دما کو ام هر دو مزن ببن به من را بزوجه لی هیچ کو قوچ علی گوتنا خو خلاص نکر بو کچا پادشاه شما قق جنشکا و لبنه گوهی خستو گوت خلامه برادایی تو چوا دکاری عاشقی من ببین گلو تجبیر کریه که از شهزاده ما و تو جی خلامی تو نه هجایی که ببی درگوان کوچک من جی جبر چاوه من رابه کوچک هر گازی خلامین من بکه بلا من ببین و بره تبدن ایدیا ناغازم روی تی قریش ببینم قوچ علی چو بانگ لخلامان کر خلام تخت روان آنین تخت یعنی سوار بونه تخت روان آنین لی دیتن کو کچکا پادشاه جهش خوچیه کتن سر دل قوچ علی لی خستن او پرسین کاچه کریه به کچا پادشاه قوچ علی گوت من تشتک نکریه او بخوا عاجز بون لمن خست و بهش کت بخواده و سابون لیکی باورد که گل آو و شربت آنین گل آو و شربت آنین آوا گلا کچک هاتا سرخواه و ویبرن قصره کچکا پادشاه فرمان کرد جباوی من را بیجن بلا وی بینان و خواه وکی کوچکه که جه قصره باویجه بینان و خواه زانی تیچ معنی بینان و خواه یعنی نگو نان و خواه ویتنه دویه دا مجازه که یعنی اوی کو قدر و قیمت ها تشتان زانن جره وقتی که دبی بینان و خواه یعنی دبی تو قدر و قیمت نزانی از کچا پادشاه تو چواد بی دلگرتیه من از ناغازم چاوین ویه کرید من ببیند به وی برا باویجن پادشاهی فرمان دا که همان دقیه دا قوچ علی وکی کوچکه کی باویجن دروه پشتی چند روزان کچکا پادشاه نخوش کرد هر روز چند حکیم و بجیشک لسر سر وی دسکینین دداوی کچکه بخواه گود کو باش بیه و بجیشک دکارن هرن مالن خواه باشا دویم افج چند باشاتین پیکتین ادمقی 4 باش بون و 4 باشه باشا دریجی باشا 4 سال و زمان در باز دبون کچکا پادشاه هر روز جبر زیده تر قره و پوز بلند دبون پوز بلند نه معنی که پوز بی اوصال جوره پوز بلند یعنی قره ایگو دوی آبوی آوه یعنی کسی نه عجبینه تنه خود عجبینه هر روز جبر زیده تر قره و پوز بلند بو دما که بو 17-18 سالی نه دهش که کس لی بنیره لی نهرین قدخد بو گر که جناو خلام و خزمتکارین وی یکی بشاشی لی میزه بکره وانده بر شوان شو یعنی داران که یکی جوان دوی خواه وکره او تشتک بگوتا وان جی داویتا بر گرین برچی هر قاس ظالم بیه که یکی جوان دوی خواه وکره او تشتک بگوتا وان داویتا بر گرین برچی تمام شیوان یعنی شو یعنی داران شوان دارین زراف او دریجه دویجن شف شیوان ایکو حیوان نه شف شوان شف دا بر شوان تمام که یکی جوان دوی خواه وکره او تشتک بگوتا وان داویتا برگرین برچی پادشاه جسدم وان کارین کچکا خواه جه کچکا خواه پر حزده کر نخواه خویاد که پادشاه یکی ظالم بیه هر دم جه کچا خواه و ساد گوت کچا من مرو دبیجه قی تو جی دریچا من ددمشی گلک کیفا مشترته
کچا پادیشا وسا ببو که ایدی بتنا سر خواه دناوا باخچه انده دگریا و بکسی را خبر نددا. دگوت کسک هیجا تونه کوپر خبر بده. دو حب حوز دناوا باخی ده دابو چیکرن. دناوا حوزه کی ده هر روش شیر روزانه و دیا دنی ده جی گل آو بهنا گلا سور یاسمین و تشتین وسا هبون. دو حب خلام دما کو کچک دکته حوزه سر خود تواندن حتی کو کچک جه حوزه درکوه و پیشگیل لبر خواه بپیچه وسا سر تواندی دمان. تو مافی خلامان تو نبو که دست خواه بدانا جانه و گر که بشاشی سر نینوکا وان خلامان جی لجان و پور کشکه بکتا ده همان روژه ده وان خلامان ده برن با جلاد جبو که پیچیک آنجی دست وان جه بکن. کچکا پادیشا هر کسیش خواه دور کربو بتنا سر خواه مابو و نزانه بو چوا وقت در باز بکه. کچکا پادیشا جگرتنا پرپروکان گلچینینه شوشتنا ناوا شیر و گل آوه لیستک لیستنه خوارنو و خوارنه و جه تماشا کرنا گران تیر ببون. مجبوری پری جاران راد کت. هر دم جی قوچ علی ده خونا خوده ددید. قوچ علی ده هاد که بکچا پادیشا را بلیزه. کچک پیشی کیف خوش دبون. لی بجاره کی دها تشه خواه که کچکا پادیشا او جمرو وندن جدایه. جبر ویجی روی خواه ترش دکر بر قوچ علی ددا. لی قوچ علی دفجه بر نددا. دخواست دست وی بگره. کچکه چقاس بخواستا دست خواه برا وینجی دداوی دا قوچ علی بسرد کد و دست کچا پادیشا دگرد. به هفره دلیستن باز ددان و پرپروکان ده قفالتن. ده ناوا لیستی ده قوچ علی جیره وساد گود شهزاده خانم از دلدار تمه از جتر جات کم دما که امازن ببن به هفره بزوجن. ده همان دمه ده کچکه فهم دکر که کچا پادشاه دیسا سیلک جو قوچ علی ده دا او ویدی دا دست جلادان. جلاد ایگو انسانا به امر پادشاه دکشتن. جلاد تاویلش خوش یارده بون. هر دم و خونه دید نکاره بو حوال لیستی که دنه ببینه. قوچ علی جی ده همان سال و زمان پچوکاتیه ده دید. یعنی خوشی بچوک دید قوچ علی جی بچوک دید. خوازگینی این کچا پادشاه جی هبون. خوازگینی یعنی اوه کدهاتن جی پادشاه کچاوی تخواستن دگوتن وی بده کره مه آمبرای مه برازی مه بلا به هفره بزوجن. لی چند میر جوالاتین دور هاتبون خوازگینیا وی. لی کچکه بری که خوازگینی خواه ببینه او قبول ند کرن و دگوت از جخین خواه کسی حزناکم. یعنی کچک دوی از تنیش خواه حزناکم اش کسی یکی دینه حزناکم. بشا سیم پارت سه روزه که کچا پادیشا دناو حوزه ده خودشوشت. کووکک هاد سر دارا حناری کولکیلکا حوزه بو گوت ای کچکا دلال بدنه تا چخواست خوشگه از عاشقه تبوم از جتر جاد که جناو حوزه درکه و کوتا باش تماشا بکم. کچکا پادیشا گوت ای چویکا کرید از فرمان دکم کوتجوه داری هری از خانمکی شهزاده مه کچا میرانم کچا پادشاهم تو کس نکاره من تماشا بکه کس نه هجای کو به من را خبر بدن. گاز بشه گافو آشتر کوو کنیا و گوت ای کچکا دلال از زانم گلک وقت کتب کسی را خبر ندایم. کچکا پادشاه
Cardin ji bîr kir ku keça padîşaha piçek nerm bû û got: Ey kevoka şîrîn ziman, ez ji te rica dikim li min mêze neke, baş nîne eyb e. Kevok got: Ey keçika delal, ne bi destê min de ye ku li te mêze nekim, ji te hez dikim. Keçikê got: Ey kevoka xweşxeber, ez nikarim eşqa kevokekê qebûl bikim. Ger ku aşiqekî rast û rasteqînî, tu jî ji şeklê kevokan derkeve ku ez jî te temaşe bikim. Kevok got: Ey keçika delal, nizanim tu yê eşqa min qebûl bikî yan na. Tiştekî wek rehîne bide min ku dilê min bikeve cih û ji şeklê kevokan derkevim. Keçikê got: Ey kevoka şîrîn ziman, tu çi dixwazî bixwaze ez ê bidime te. Kevok got: Ey keçika delal, xewa xwe bide min, xewa xwe. Keçikê got: Ey kevoka xeberxweş, xewa min wê bi kêrê çi yê te were. Kevok got: Ey keçika delal, tu yê paşê bibînî ku bi kêrê çi yê min tê. Keçikê got: Ey kevoka xweş ziman, xewa min ya te ye, xewa xwe didê. Ama xewa xwe cevap nekî. Êwa didê heviya min destpêka çîrokê de got ev hinek efsaneyî ye, yanî tiştên ku di jiyana rojane de mümkün nînin di efsaneya de mümkün e. Di heman demê de xulamên ku di destê wan de pêşgîr û serê wan di ber wan de tewandî bûn dihatin. Kevok got: Xewa te bû malê min, wayê xulamên te tên, ez aniha diçim, ez ê paşê werim. Min navê te danî Keçik xanim. Ewan nav lê danî. Keşa padîşah bû Keçik xanim. Ka dibe ku keçikeke wekî te delal bênav ve. Keçika padîşah bi carekî hate ser hişê xwe ku keça padîşahê kir hewar: Ey heywana kirêt, heqê te tune tu bi min re xeber bidî. Xewa min vegerîne. Wallahî ez ê dil û roviyê te ji pişta te re derînim. Heqê te tune bi wî devê xwe yê kirêt nav li min bikî. Lê gelek dem bû ku kevok ji ser dara hinarê firyabû çûbû. Keçika padîşah bê sedem xwe aciz kiribû û bangî celadan kiribû. Beşa çarem. Em navberekî bidin? Tamam.